Hello guys, welcome back. Tunin video achom be khat anasi mo hitin. Tunia kan sainon cha hi le Facebook chungchang thu hi a hi in. Ima het na sangta ong cha kanei di poi hi jong le na. Kan bol pat masanga kalung na niaw cha khat hi hen lang. Ka kipa na niaw cha khat yong na kan sainon men chu jong le Facebook nga hi iti sum kilo panham ai lo le iti ki panham ti hi kan sei mai ko hi in abul pat pe na hin Facebook hi ke ma hen kana mang zap ji in na lim ho i thim ho fon ong set bang kha jong le lim chumang ta lo ding iti ho alo le cha te niaw lai ham video hen lang lim hen lang za chom hi kana koi ji in ala chom kha zawa hin Facebook ngau sum akimoji e hong kiti a ki pana hen kalung chana lut tho hi wanga chun YouTube lang yong hen na ki bol la YouTube lang hi ha bo ka ha boi pi ma jingin ala chom kha zaw Facebook lang hen kalung lut ki nin Facebook lang hi iti sum muna ki bol ham tin mi ka dong le jingin hi le amin wang sei do po nge mi khat ka ta san khat hi ka do a hi le ai sei pi nom lo he ai sei na sei pi nom po in ai le video reels khat hi ka hin coin hi le video khat hi ka hin coin hi le kanaw te ni in lu sa tha bol ni a thilpi ka pi ka holim hu ka koi le view si 1 lakh hung wal tan na 1 lakh hung wal le ka u te khat hin jilai ka ho bung wa na ke ho bung ma ka u te khat hin anamu do he di hin na views a hoi thei dan ho sumu na ki bol la chun na ha mu de he na nga views a hoi thei na bol ki bol e hin tin in kol kho tenin ale in kolin ka bol thei poi ma cha asu sa ka he poi ka tile ni khat na on ni la hongin na bol pi ngi 18 ke yong he ni khat go hat lai ta he go hat na hat kang po pi ka chi in tin ka hong thuna he ka pa laya ka te pu ko ma he pa lai chun ka chi te ka ting ka unu ko ma chun ka pu yin na ka ki bol sai na he le ama hin Facebook nga tai hong ki pa dan ita professional mode ti ho ken I ma cha kan he lo la hin he lo wal chun bona he lo hi je ngai I ma cha su sa ki hello hi bol thei zo si ai bol pin pha na hin kong ki le hon Facebook nga yong hin thil ma ka post hi banga pitai keilung gela cho views 1 lakh ho wa lakh comment jong isa ham khat like jong ti cha hi je chu ke chun monetization chi ki muloi chel ding aw kan gial hin na akimu wa akitapon la thil chu ka post yang ai le content monetization nang he ka mu wa ki lo he chom kha zo se pha na bo he ka hin mu in ala content monetization ka hin mu he ka thanop dan chu ji YouTube to te dinga Facebook hi agang ya ti di ai in na ji tu a hi ke hin anti sei da katha no min Facebook hi mo man lo di ka tin kam zo se nu pi ke gol hi ta na Facebook ga mang thei ho alo le Facebook nga video tho ho ve kol ho ana tia ve ho nangin jong ki bolin lim ho na post a le sum na mo de hi katin abang phone kala pin ka bol pin abang chu status am ka koi zila kha ne hin hilin tin phone na video call share po ka bol win ti chumi ka hil yang ji in na kamung kamang zo se ka sei pin awang Facebook hi atam zo hi phat hi tam nei angai na free time hi tam nei angai in Facebook ang chu imo bol mana chu ai jeng ai kit po in ibol nga la hele active ta ngain pan jeng angain ji chun
ke yong hi tu a hi Facebook a hi sum izam kha ka ki khol do hi tain ji chun betai Facebook nga sum mo na ki bol lo lai o ma hi yong le na na ki bol di vin ka hin tim ki nen a hi aji chu Facebook rong hi a phachu me ti di a hi en kyong sum kamu kha hi lai e ka bol na yong nai cha bo hin lai a hi wanga sum ka ga lo do za ro ka ve le na ka tha no min athum dan khana chu ken nang ka hil mana chu nanga tha sum mu na ka ga bol pi mana chu ke sum mu ding chu ki kat ding yong hi lo na ken kamu thom chum ding yong hi lo chu mi zo sin ki bol khom wa hele ni Facebook mang zo sin nong ki bol wa hele phai ka ti a chu kem yo se kamu ka mang ko ma chim mangin ki bolin ka ti bang ka bol pi abang le status a ko mi lung lu na thei thei dinga ho Facebook nga kasum lo do zat ho ko ka ga post ji le khat khat cha thanom hon in contact mu le in ho le ka ga bol pi na ti a chu ka bol ji hin hi ji chun a henom mama a bol no ma bol thailo le tai amin ga ki seijeng le aman a ki koi dung chu ya na jang len kip gen ki ti pa ama channel ho na ve en lang ana ki bol lang ken no su sa chin chai khe poi a hi wangin Facebook nga jong sum mu na thei a hi Facebook jong sum mu na thei hi ti ka he ja chu mi zo sen mo vet vet ji sang mi thil bol mo vet vet na en ivet ja chu aman sum amu de hin chi ji chun en jong imu na thei ding na ti a hi po na na nei ta hi ka hin video hi ka hin sem ho ten a hi in chi ji chun Facebook nga sum mu dan sum lo dan hello lai ho jong ka sei banga chun jang len kip gen ama channel a hun na lu nu hitin ana ve o hitin a chin a chai wang ka hepoi ken jong ka ki bolin tu a hin sum jong ka kila do ba de hitan katha nomen hi ja chu ken ka ki bol ja chana ho nong ki bol su ke le chun ka ti a video hi ka in sem kho kho hi e tu ni tu lai tha a kichinin chang a chang bo lai hi jin tha kichin mama jeng ni ho kha jong koi ma cha ina lo hi in Facebook dunga khu ke ka lo kun ho ni se le lo kun ho Facebook tai tham kha ga sei be ke lang Facebook nga hun tha ta sunga ito ding ai lo le hapta khat sunga follower si zat namu ding ai lo le thil hi zat na posting kiti abang le reels song ni be na koi ding nga be na koi ding kiti ti ho homework ta bangin a umen na e cho ho complete na dinga ho pha zo sia cho phone la do ngai he aji chu ta thil khat akidang thim khat mo le lim kap di ka posting homework hi ja chuna complete te angai jin je chun pha se a hen ka phone kala to in lim ka comment bang ke mi lim jong ki ha man ngam be lo hi aji chu mi he lo na mi phal na be ya ke wang chu ke ka na to na hi hen ipithil tam ta aphun jong ki no ve he no pi ho betai real so na ko ting le mi bol kha lo bol win lang koi win angai ngai cha lo chana ipipiti aphun jong me hi wanga chu khalani phun mana cha lung niaw de puye aji chu ma betai homework so complete ding a hi na thil dang tam ta ki bol thei jong na nu pi chun ka la me ding me hon na them ai lo le ibu hon na ina to na icha te to kisin na ti ho ji ko yong le homework so complete hi jing in abui puye thil mi bol kha lo ga ki bol gun set hi yong le na reels ni koin atina la so ni koi le hi jing thum koin tin la so ibu hon nam khat ime hon nam khat ikam icha te ki chi pet ham khat ai lo le la isa ham khat na ti ho ikoi le hi jing he mi bol kha lo ga bol de ti khel jong ngai pu ye phun nom phun tan te ka te ke hin ka bol jing he bangla wa si po e tv na hi li tan te sum imung po le pha jing ka ti wa si e sa ki na he khat ve la wa si to na ki lo wai te ka jipa no wa si e ti a jing ka kha se del ta ka ki del hon he pi le video chai chan hin le zo si chunga ki pa tu ka in sein Facebook monetization ki bol dan ai lo le Facebook hi monetization iki bol bola khu
monetize sum lon chu pai jing ai poina professional mo chu ona na ki koile aban la thil submit ding ni ham thum ham li ham umin tin hi cho chana submit chai le aban le hi cho chana submit chai le man Facebook tia chun ain vet diu hi chi monetization pi the hi alo le pi ti ni ma hon acham chama monetization chung hindi hi bo ve hi chi chu ne ki bol ma sat phot le aban man cha ji hum tan te ani aki bol lo line le ani ki bol bin ti chu ka hin tep na hi chan cha tan te bye bye